Ni Igicumbi News Online TV ndetse uranadukurikirana kuri wa eshatu akadomo Igicumbi News akadomo CAO akadomo lawa. Agatangaho ndakomeza kubifuriza kugira ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kubana natwe, ari nako byumvikana tugenda tubagezaho amakuru atandukanye abagezweho. Aka kanya tugiye kukugezaho inkuru ya General Frank Rusagara kuri ubu ngubu wapfiriye muri gereza. Uyu numwe mu basirikare bamenyekanye cyane mu ngabo z'u Rwanda, ariko aza gushinjwa ibyaha bifitanye isano no gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda abwangisha abaturage. Kora subscribe, like, comment, share tuganire gahunda zose zikomeze kugenda zimera neza cyane. Nitwa Bizimana Desire. Hanyuma twinjiye muri no nkuru. Frank Rusagara wahoze ari General de Brigade mu ngabo z'u Rwanda yapfiriye kuri ubu ngubu muri gereza. Amakuru akavuga ko Rusagara yapfuye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 26 Werurwe 2025. Amakuru akomeza avuga ko uyu musirikare wari ukomeye mu ngabo z'u Rwanda yapfuye azize indwara ya kanseri yaramaranye igihe. Rusagara akiri umusirikare yabaye umunyamabanga mukuru wa Ministeri y'Ingabo ndetse anaba Defense attaché muri ambassade y'u Rwanda i Londres. Muri 2013 nibwo yashyizwe mu kiruko cy'izabukuru we n'abandi basirikare bo ku rwego rw'abofisiye bakuru 78 mbere y'igihe gito kugira ngo atabwe muri yombi. Muri 2014 nibwo Brigadier General Retired Frank Rusagara yatawe muri yombi mbere yo gukatirwa imyaka 20 y'igifungo n'urukiko rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha birimo kwamamaza nkana ibihuha no kugomesha rubanda arwangisha ubutegetsi buriho, gukoresha igikorwa kigamije gusebya leta ari umuyobozi ndetse no gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko. Uyu mugabo ubwo yakatirwaga gufungwa yari hamwe na Colonel Tom Byabagamba, uyu ngo wahoze akuriye abasirikare barinda Perezida Paul Kagame. Uyu ngo yakatiwe imyaka 21 ndetse no kwamburwa impeta zose za gisirikare. Byabagamba kandi we yahamijwe gukwiza nkana ibihuha agomesha rubanda arwangisha ubutegetsi, icyaha cyo gusebya leta, icyaha cyo guhisha nkana ibintu byagombye gufasha kugenza icyaha gikomeye, hamwe n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu cyangwa ibimenyetso biranga ubwigenge. Ayo niyo makuru rero yibanze arimo kuvugwa kuri General Retired Frank Rusagara. Uyu nguyu rero nkuko nakomeje kubikubwira akaba yarabaye umwe mu basirikare bakomeye mu bijyanye birumvikana haba ku rugamba igihe yari akiri muri RPF APR mu rugamba rwo kubohora igihugu, ndetse no kugeza kuri leta y'u Rwanda iriho ubu ngubu. Gusa nyuma aza gushinjwa ibi byaha, nanavuga ko ari na bimwe mu byaha biba bikomeye mu gihugu mu bijyanye na politike. Nko muri 2019 nibwo urukiko rw'ubujurire rwakatiye Brigadier General Retired Frank Rusagara nyuma yo kujurira. Mbere nako ko yakatiwe imyaka 20, ariko yaje kujurira akatirwa igifungo cy'imyaka 15, aho yari yajuririye bitewe no kutanyurwa n'igihano yari yarakatiwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare muri 2016 cyo gufunga imyaka 20 nyuma y'uko rwari rumuhamije ibyaha byose yashinjwaga. Uyu mugabo rero birumvikana kuri uno munsi urumva niba yarafunzwe 2014 bakaba bari baramukatiye imyaka 15, yaburaga imyaka 4 kugira ngo asohoke muri gereza. Ariko birumvikana ntago ibijyanye n'amagara yiwe byamworoheye kubera ko byarangiye apfuye. Dusubiye rero wenda ku rubanza rwiwe rwabaye muri 2019 kuko nirwo rubanza rwa nyuma riheruka ubwo yajuriraga. Icyo gihe yajuriye ari kumwe n'abasirikare 3. Wenda reka dusubire inyuma muri 2019 tugaruke ku rubanza rwa General Retired Rusagara ku buryo burambuye. Aha muri 2019 rero ajurira mu rukiko rw'ubujurire yaje gukatirwa we na Colonel Tom Byabagamba igifungo cy'imyaka 15, aho bari barajuriye nyuma yo kutanyurwa n'igihano bakatiwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare muri 2016.
umwanzuro icyo gihe watangajwe hari ku gicamunsi cyo kuwa gatanu tariki 27 z'ukwezi kwa 12 2019. Umucamanza yatangaje iki gifungo nyuma yo gusanga Byabagamba ahamwa n'ibyaha birimo gusuzugura ibendera ry'igihugu. Umucamanza yavuze ko iki cyaha cyasuzumwe hashingiwe ku mashusho yagaragaye ubwo ubwe Byabagamba atigeze aterera isaruti ibendera ry'igihugu ryazamurwaga mu gihe nk'umusirikare yarabitegetswe. Mu bindi byaha yahamijwe harimo icyo kwamamaza nkana ibihuha no kugomesha rubanda arwangisha ubutegetsi buriho, gukora igikorwa kigamije gusebya leta ari umuyobozi, ndetse no gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umucamanza w'urukiko rw'ubujurire yavuze ko basanze hari by'urukiko rwa mbere rwirengagije, kuko ibyaha Byabagamba yarezwe bihanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 10 ndetse na 15. we yajuriraga asaba urukiko ko yagirwa umwere, ariko urukiko rw'ubujurire rumuhanisha igihano kinini mu biteganywa ku byaha aregwa, no kuvuga gufungwa imyaka 15. uwo ni kuri Colonel Tom Byabagamba. Hanyuma tugiye kuri retired Brigadier General Frank Rusagara, nawe yari yakatiwe imyaka 15 nyuma y'uko urukiko rw'ubujurire rwasanze ahamwa n'ibyaha byose nk'uko urukiko rukuru rwa gisirikare rwabimuhamije, rumukatira gufungwa imyaka 20. Ibyo byaha byabirimo kwamamaza nkana ibihuha no kugomesha rubanda arwangisha ubutegetsi buriho, gukora igikorwa kigamije gusebya leta ari umuyobozi, ndetse no gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko. Nawe urukiko rero rw'ubujurire rwavuze ko ibyaha yahamijwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare bimuhama, ariko ku rukiko rwa mbere hari ibyo rwirengagije, kuko itegeko rihana ibyaha yaregwaga riteganya igifungo kiri hagati y'imyaka 10 na 15, bityo ahanishwa ikinini muri byo no kuvuga gufungwa imyaka 15. Byabagamba rero na Rusagara icyo gihe bakatiwe mu bujurire nyuma y'imyaka 5 bari bamaze muri gereza, nkuko bigaragara ko bari batawe muri yombi muri 2014. no kuvuga ko icyo gihe bari basigaje imyaka 10 kugira ngo barekurwe, ariko bakavuga ko kereka iyo baza kuba bagafungurwa by'agateganyo kubera imyitware yabo n'igihe baza barangije ku gihano cyabo, ariko icyo gihe bagumye muri gereza. Isomwa rero ry'urubanza rwabo icyo gihe ryabayeho nyuma y'uko ryari ryaragiye risubikwa inshuro nyinshi zigeze kuri 3, kubera ko imyanzuro yari itararangiza kwandikwa. Ubwiburanisha rero mu bujurire ryasozwaga mu kwezi kwa 9 2019. Urukiko rwatangaje ko umwanzuro wagombaga gusomwa ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 biza kwimurirwa ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12, nyuma bishyirwa ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12. Aba rero uko ari babiri bari banafunganywe n'uwitwa Sergeant Kabayiza François wahoze ari umushoferi wa Rusagara, we igifungo cy'imyaka 5 yari yakatiwe cyarangiye urubanza rukiburanwa mu bujurire ahita arekurwa. Icyo gihe Maître Buhuru Pierre Celestin wunganiraga Rusagara yavuze ko bishimiye umwanzuro w'urukiko rw'ubujurire aho rwagabanyije igihano cy'uwo yunganira, ariko avuga ko asanga nta mpamvu yagombaga gutuma akatirwa igifungo kuko ari umwere. Icyo gihe yavuze ko yaragiye gufata igihe akavugana n'umukiriya we ku buryo bibaye ngombwa banajuririra urukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba, ariko icyo gihe ntabwo byigeze bikorwa. Abantu bagabo babiri, haba General Retired Frank Rusagara ndetse na Colonel Retired Tom Byabagamba, bakomeje igihano cyabo kugeza n'uyu munsi, ubwo turimo kuvuga yuko General Retired Frank Rusagara kuri ubu ngubu yamaze gupfira muri gereza azize indwara ya kanseri yari amaze igihe arwaye. Right, ni Igicumbi News Online TV. Ushobora kandi kutwumva no kuri wa3 Igicumbi News _CA_RAWA. Kora like, kore subscribe, comment tuganire hasi, ubundi ukoresha ku bantu batabashije kubona amakuru yacu. Yari twabizimana Gizaya, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.